السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twolekede darusu yaffe ey'ekitiibwa eya Yasaruna nabagamba nti darusu eno ebeerawo buli lunaku insha Allahu taala. Tusomesa ku WhatsApp, ku TikTok ne ku YouTube, ku Facebook, ku Telegram, okitegedde. So wonna gye tuli, oba oyagala kutweyungako just jangu obeere nga weewandiisa naffe, obeere ng'osoma insha Allahu taala ku namba zaffe z'amasimu 0784 165 480 ne 0703 57 4535. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tolekedde ennyukuta yaffe eya waawu. Waawu ng'erina fatha tugisoma wa. So tulina wa za ra, wa za ra, wazara, wazara, wa la gha, wa la gha, walagha, walagha, da wa ma, da wa ma, dawama, dawama, fa ta na, fatana, qa wa ma, qawama, dha ja ضجع ضجع كونا 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 سكت 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 خوص خوص خوص. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.